press meet ke hangan ko alam ke bangla lo no he jong khai long dia farman de ka ke khai tame tum alam teng ke ya ko jilom nang jibu ben delhi rong su pi long Indian constitution on to pitikan kan to situ ko dia farman no he jong di mahasau de ka ke long arat itu pada anak kamu kasi hala bangso protest dong na kacitu dun an akarbi arat tuhan palsi ni tunda isong podido la song podido de bang tolang konsulis dia kalau dia kasi penan sosial media dong thegam lo je delhi rong supi adhana de tu kan nek choy delhi rong supi adhana de bang tuman pitor kasi ni la bangso press meet dong pen ani je kan tu ke la nili tum tame hala bangso ni Delhi lo mithan jongjung farman lekar jab dampen no thermal state no race ke han namsi do ahok lo Delhi rong seperti kita kan itu hempe kilom lo kita kali ini tu akaci song pasik cedang ji akaci song pasik cedang ji kapan akaci song bang engkang sabet taman ji non Indian government pen 50 state tak ini tu jong sili tu hempe ke han kan kacip puton kacing nek coy betam tiku usut tu orang sini dalam ziman hala bang non 50 state ka trade ho job sini tu guardian long arat tu empek han pasik cera sonte hala sini tu arti tu ji bonta be normal thekam no tenang ining duno jin kacip putok to hala bang so ining duno jin kacip bang ke be danang dia porlo non bisaralam efficiency along alang diklaim bang su alang dijai kata kopi soal kamu apa betong Delhi kita tumpang juga di labor dan harapan ke ningduk ni melam lo tapi hembrit siu tikang lo Delhi orang supi kamu tang itu juga dia kami kan mereka mali labor kamu mereka mali kasi alang itu kita hembrit ke farman kami klaim berkan te alang itu lah situ mati competition untuk kan farman kami klaim berkan te litung kanjas tikon punon KSA punon DSU punon Karsa punon maka prek litung terla perasong tuan punon litung tane garbiang mo jojo kam jen ci ning hang helo litung tane shikshitu kama ci kami ken lo litung tane article 244 e kama ci kami ken lo ahom to ningkan tiket se kami ken lo kichunda ban thik itu thekam nong le rek lo thekam nong le rek ko joine ke non son itu bidi sore ka cipi kali dia kacing nek coy nek orang kasi dili ka dili ta mo kinang ramo nitung efficiency song jam ko lason nang karbok bang ke opet ke ning duk pingan lo jadi lason nong fit bang ke emprek ha song tuhan ki putor emprek ha song nang kacirap tu ko chale song tu bang abe denang ji nang itung political party chido beno nang itu kumania political party bani kang samsi ko hala so political party na sorsa beno itu hampan asal social organization masih lason lagi putin bar discouragement to ko tiba kasi hala so discouragement mang be dan ji kasi penan alam the do je Delhi police masih adol chokidar masih memonon pitikang lo ko bang problem atike presiden masih memonon pitikang ko masih umap masih koson si memonon pitikang la son ni pitikang ti komlong presiden sekecil itu alang itu melakukan pembinaan. Mungkin ini pilih bangso pres mikro mereka curi kan tuang ke langsung man dari dalam jika dijiban KSA punon kancas dikom punon karsa punon kapre karbelo alu asong bukan punon artikel 244 is 6 itu lah masih kan saja lo. Alang itu dah 6 itu lah masih kan sistem lo. Bukan 6 itu lah forman artikel 244 a forman kam tem lah dalam perak si ning citi suronan itu. Mati alang itu karingje alang kita mati kalau ini pakai dengan koki mah. Alang itu karingje kita mati. Klaim itu sebenarnya potong itu makan yang coy mah. Kalau bang sini dulu lah. Si memorandum itu maham pas kita mah. Dia bilang macam kita ramai kita mah. Mak mahas kita mah. Mak ada kopi apa sudah soal cemana kok mah. Ini kan pasti kau lah. Sakit situ. Alang itu benar benar itu. Dan itu mah DSU di masa pemilihan itu. Karsa pun ada lang dengan pertahanan. Mesti ni dari bangke la son cing coy je dan ji. Son kacing coy ke itu tame si iklim kita mesti kuget iklim kita ini ngaki dan iklim kita ning ci oila.
4A 6 itu pangtang sih berarti pangtang bed na jadi bakal apa semua tadi itu komanya political party dengan political party kecil itu kan nanti political party yang si sorsanu itu mana sorsanu di dalam kebe non kancas di kom non KSA non nikan tiket sosial alang itu tak pilihan hempe ke farmasi ajak turkan alang itu tak ibu ya sih aning kirot food pen itu tak hempe kan bom lo bom sampai kaskom tak isi political party so paman tenang alang tamat fason teknik alang di kaskom pen tame halasung election cetan sampai ini itu masih yang hidup sekolah bon tame election cetan de pin political party paman me pin kasih kancas itu party hempe kan gaji padanya alang itu ajak itu alang itu dah bakso kancas di kom political party paman me dedo pinita artikel 4A kacing hola join alang itu ajak alang itu mana Indian government kan batai itu akan doks lagi hang dulu ekor cesai nang dulu alang itu kalau bangsa ekor dong artikel 4A itu cesai sih kalau ini alang itu cesai sih dulu tapi alang itu non political organization kan jadi kom ini tamai non political organization itu jangan bang cek dong son bangke ada yang besar saja non itu riso jangan kami or gitu sih itu tot bang kita jangan sih itu ini seperti sudah bos jangan sih jadi itu dalam surprise ini kan mungkin non buat kontes itu presiden asik tapi memang kan komasi kimata dan memang kita dulu oke seals ke mari dama jadi polis ma jadi cuci darah seal dong mari ma sih malah dak itu lang kami non dak taklang nggak total pasal bodi kita apa yang kita main kan direct cok baru kecil sih itu enggak sampai dah langsung KSA asas dikom karsan saudara juga baru itu dari KSA atau kan saudara penetiwa saudara itu sudah cuma satu kilo kasih ini SMP ke nanti tuh lah kan ya non kartu ini kartu long kartu long orang ada pensiran mana tuh nih terus sudah kalau kilo lah pendiri tuh kan SMP ke over party kali demand committee otomatis demand committee lagi 1986 was the continued plan of building on 36 year process lah 36 year ke cross tadi tuh MP kan kapek dende more part nange opini nange program opsi tumora terang bongla damongla so ini program party a member tare both national and regional party member tare the special about is only one agenda implementation article 222 of the constitution and claim law like an claim on like non the case itu non an isitaring the cabinet diri dong seperti kita mau labang solam situ biasa pada best with video labangan isitaring the case agoston ni limit hang masih dari Israel ni pendiri menang diri bang seperti damlo Deputy Commissioner of Police Sonsor Malam si permission hang si ni tuh labang so atari kan ni ke pas akses pan claim lo साथ ही dari Troxia jo telephone पुलिस ना hang lo tentang itu permission mage reject itu क्या बोलो reject के 15 अगस्त को से reject लो पोस्ट का itu धारणा बोलोंगे itu besar ambil saya itu pulau beli tuh apa namanya gantang posisi doge position program doko posisi tuh doko nang neben wala bangsa aja tapi nang lah dari Troxia juga itu kedua bawaan lah nang sudah pulang lah sebenarnya karibon sudah bila ada perang 7 AM produk joto motorno wanglo borok ko dodak borok ko dobo tu cipulo borok ma cipulo pini strike pulis ang nai papane blab nate strike do mai das la sorte yang si borok da bang hindu bani bang si pai 66 70 bak tengal borok group tu das nili party bahan lo dia borok do wangkong lo 144 sai tu da donai pos nang tu hindu bang da wangkong lo kalau bangsa ni ko bas tadu itu truk sok pulis tu blok puria nampak bang long le lagi tu le kedua dimpen di sormal de lo phone bagi tu kedua asoman ko bang sok blok check lo kasi lipulo na itu nomor dari ben suno bangpi bang ko auto ben bang dak bang la so te ben pak ka sa bang koi dak auto ben bang dak contoh motor bang lo kalau bang sebang theklo lo pulis tu sok lo auto dak lu gelo itu strong lagi asom lagi auto ben lu gelo sa itu pulo nitu ye bang kebe bang kobe itu doji potu tip ko la bang so tensi
ni tu dah berarti bagi di PSC kondahan tar istorora kalau kondahan lo je tu punya program ini ni saya tu sukses nahi kalau bangsa teng si tu 11 बजे में चेक लो 11 बजे चेक से तो काटो और प्रोग्राम कंटिन्यू हुई लो हाला बांसो कंटिन्यू करियो तापे नि हेलम लो जे 36 year के मूवमेंट नि मथाम से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नि मथाम से मेमोरा बिदामदा नि मथाम से मिनिस्टर लो मेमोरा बिदामदा नि मथाम से नॉर्थ ब्लॉक के दाम नि मथाम से साउथ ब्लॉक के दाम तल बांसो नि से तारिख न के मनि के 144 इम्पोजेट मासेलां तुम कुलो पिनि ना हदाक बिदरना बिदामलो nang pinanto damong le prime minister of minister ऐसा हो सी 144 of the bangsa te bilong le kulo bilong le te memorandum e pidek ni pe kulon je usi dili tum la diput tum minister of police sonsor ma ka long chingwai lo sedang tum la so memorandum nang deng nei pe na so memorandum lo prime minister office minister office nang pale ni nei hala bangsa te selang tum la deputy commissioner of police bang itu dak doktor mo in charge ma wan lo bang si dili memorandum video masi nili dum mp do Lasini pula ibu pun handle, ia mau handle lo, langsung memorandum ini dirapel na. Akhirnya bangsa memorandum kau ni kansar sebab kali. Langsung memorandum pada MP sendiri, MP signature lo, ML bangsa signature lo, tapi dia post dia bang signature lo, karbiano yang cuma usah signature lo, orang usah signature lo post. Dirapel na post, dirapel lo. Kalau bangsa kita lagi security kali, kalau bangsa kita simple lah police kali, kalau bangsa kita lah contoh mentor in charge. Deputy Commissioner of Police atau in charge pensial bangsa sipilo kalau bangsa kipia teng sila pili alangli la pagni isi ke prime minister office pili lo la prime minister asilo la pili isi ke minister office pili lo minister asilo aprang planning li methang si prime minister hu minister machi pidamda prime minister office north block le south block le methang si damda tang isi ma tering le ke ke one food ko masih nili methang dambi sida la bangsa minister of police tum sidam kala bangsa memora bidamlo la bangsa memora sabilo kalau bangsa memang ke sambil asyik kela, buta prime minister hu minister aja, apalagi asyik dah kalau. Lasen link ko bangke, isilah phonglo la bangsa MP kahange, MP pun dah harapan ni, MLA pun dah harapan ni, tapi akar pun dah harapan ni, katu organisasi dah harapan ni, akhirnya bangke itu karyawan sih MP kahange, katu itu sih kahangi. Maine side maine MP kali, maine MLA kali, maine parti kali, esok karyawan di masa pun harapan pun sih itu harapan ni. Tapi non kesampai petang parlimen nongke itu MP si parlimen nong kan claim nangko sa outside parlimen salang ini kita ngomongin sehari sida itu outside parlimen nong protest nongka MP nih kita ngomong mesti itu tak pernah kita ngomong. Tapi nili kesampai per bangke pila bangso memorandum pila bangke nili ke authentic memorandum pusikulo lape ke pinia ten si bidang lo lape numisal long lelo numisal long le pamelo tapi alisi bangke karya kai pangtin ti pidak ke damlong lo जे 144 डिक्लेयर एस्टा 144 आईपीसी डिक्लेयर एस्टा का व्याख्या काटे कारसा दुना केसे दा बिसदरवा on do tip kisong tip hala bangso ke theklang masi central government of the kumare recognize lo jana no hok si kan kem lo hala bangso recognize la bangso prime minister la bangso minister la bangso de mo nam nang de musi ala mi si terci lo la pen pini je semepet ni taki piru de bolo la bangso break ha de ini than tu hem break ha nang ni Mai mem di sisi bahaya apa, MLA चे bahaya apa, MP चे bahaya apa, namen pen MP khangri. Tar biar khai pa 36 kali 40 years chongkhui pik lo kar biar lo maparat pa. Tar biar lo mara di masa orang rakan biras atum chongkhui pik lo hala bangsa ka chongkhui ipat chun jala bangsa ka chongkhui akete itu klip ni kuji ijin kasafa ji ke mulo kasafa kan kubi ki to lo. Ini tumge jasme per bage umai ni mana kule tum leopard kali Nili tu mangke jasa mempe cleaner, nili tu jasa mempe sweeper, Caribbean long hempre ka main pen pater piglo, Caribbean long hempre ka main pen MP MLA MDC ke cukai pen complain piglo, las lagi cok ci, lagi long unia posi itu nona safa pamini, hempre kan pamini, hempre palong ni, hala bang solong itu sikit paisa ni, hempre kan otif ni, hempre ka dolar pen, more board yang ada ni, hempre ka dolar pen, ubedi ka pangkam claim ada ni, hempre ka main pen, MP MLA ka cipai pen claim ada ni, hala bang solong itu begini. Lapen pilih jasa pepet pilih bangso, press pada titulah bolo, video organisasi apa, video sosial media apa, video juga video apa, itu ke alam depan curul bolo, alam konsias lo misal lo, karbi akhai kita amatuar misal, itu kita pun misal lo sa, ahok pela jum to untuk, ahok pet kita juga de karbi akhai kapre kita orang merokok,
ko mai me MP ke pai apa mai me MLA ce pai apa mai me popular party kace salang kelang seralong itu ho manne itu mere favorite ka tu kar dia khai ka kar dia ban kar bilo muri ke jal ka dia khai ka bang itu bahaya और in ho manne kusi nilin pen ka tu ban tu ram lapen jase me pe bang ke la boilo noi tu jut niklo lapen no lo la lo strong memorandum lo la bang so memorandum lo ke no prime minister apa nu minister ke pale memorandum ke MP sui dolo both council same sui dolo bang ko MLA sui dolo lapen organization do an sak sui dolo KSC le kunon KASA le kunon DSC le kunon katu ko bempe ka tu ke sui dolo posi la no ke strong nai wa ke jo memorandum posi makada lapen itu 36 year more than 36 year ke hampe kan ke last one memorandum no sui ne kuri na chokla repila MP MLA CMM memorandum sui ne kuri no awari pila lalo khas lo laso posi la bangsa ke strong memorandum lo lapen lagi pila bangalo EM non CM non MP non MLA non Assembly lo ngani is the dak public ngani ye nahi parliament lo MP ne niye da dak public ngani ni apne tum kadu ke public la peli tum da power ke tum ceraba pet pen susoran sama ceraba pet la pen karbia long di mahasa ke do videos condition pet celara pet lebra pet on la bangsu chunuji la pen no ni ke gamlong lo khalo ni da 36 year more than 36 year experience lo ni Rajiv Gandhi pa chetong lo Atul Bihari Vajpayee pa chetong lo academy pa chetong lo Manmohan Singh pa chetong lo tata ki chok chi ke bange chok chi kali ki chok chi tar bia khai ka bili da le chok chi itu hembre kan mo modu si hembre tular mo important deke hembre kan mo hosi ko bodia kam claim deke la helo itu ki chok chi posi no ba ke non ki bangi next ba ke tum baju organization da more than less than conversation ka den nang lo more less than conversation kan claim nang lo itu ke council brodilo posi tum hembre ka posi council pa che thandera la assembly ke palong ya pan power da tu puri ke pachok ke phale katu ke bana hembra pelona damra pelona la penona sendre moment tu kipu je 50 state kipi alam do khala bang solong tin pilong na khala bang solam sini katu ke karbiang lo bahasa para tu si ilam hen berko kamu yes bola bola no yes betul baru approxim juga pasal formal pasal bapak media বন্ধু বিলাকক ধন্যবাদ দিছোঁ ইয়াৰ কাৰণ তিনিটা পইণ্ট লৈ আমি দিছোঁ সায়েন্স স্কিলিং the mass from protect organization যিমানটো আমাৰ লগত কপাৰেট কৰিছে KSA DSU নাস্তা ইণ্ডিয়া আৰু বেলেগ বেলেগ ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল জনজাতিবিলাকৰ সমৰ্থন দিয়াৰ কাৰণে আমি নাস্তাৰ টিম DSU সকলো মিলি আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ ৰাইজক ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰা কাৰণে আজি ৰিগাৰ্ডিং আৰ্টিকেল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে আমি এতিয়া কৈছোঁ 8 তাৰিখ দিনা আমি ধাৰণা দিলোঁ ডক্টৰ মন্ত্ৰণক আৰু ৰিগাৰ্ডিং আমাৰ লং ষ্টেণ্ডিং ডিমাণ্ডৰ কথা লৈ আমি ধাৰণা ইয়াতে দিছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেজিছলেশ্যন কৰিছোঁ তাতে আৰু তাৰপাছত সেইদিনাখন আমি এটা মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া চাইডত আমি দেখা পাইছোঁ যে এই APSLC দলে আমি দিল্লী যোৱাটো মানে লেবাৰ কৰিব গৈছে এইটো মানে বহুত দুখ লগা কথা আৰু এনেকুৱা মানে চৰমৰ কথা এনেকুৱা ৰিটায়াৰ্ড IAS নিচিনা মানুহ এই এনেকুৱা যদি ক্ষেত্ৰত দলে কোনে কৰিছে কোনে এনেকুৱা টকচক কিবা হৈছিলে এনেকুৱা মানুহ যদি এনেকুৱা যদি কয় সিহঁতৰ দলৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা যদি ষ্টেটমেণ্ট দিয়াটো যেনেবা এইটো অট'নমাছ ষ্টেটটো আমি অকল নিজৰ মানে বুজিবলৈ গৈছোঁ এইটো নহয় এইটো বুজিব লাগিছিল যাতে যেন আমি এনেকুৱা তাতে আমি মানে ইমান গৰমত এই নিচিনা গৰম দিলোঁ আমাৰ নেক্সট ছামাৰত গৰমক আমি গৰম নোপোৱাই পিনি ৰাইজে যে তাতে যাই পিনি অভিযোগ নিজৰ কাৰণে নহয় প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ
এজ এ ডিমাণ্ড কমিটি হিচাপে পলিটিকেল পাৰ্টি বুলি নহয় ৰাইটৰ কাৰণে আমি কৈছিলোঁ তাইক কেনেকৈ কমেণ্ট যিহেতু সেইটো আমাৰ নিজৰ মাজত এইটো ডিছইউনিটি আনে এনেকুৱা কৰা আৰু এইটো ভিতৰত ভাল নহয় এনেকুৱা কৰা মই হিচাপে এটা নীতিও মতে বুজি ল'ব লাগে যে এইটো অট'নমাছ ষ্টেট ইছ্যুটো কি হয় যে তাতে ইণ্টি আমাক কেনেকৈ ক'লে এইটো ভাল হৈছে না বেয়া হৈছে ৰেক্টিফাই নিজে কৰক লাগিলে আমাৰ লগত যোগদান দিয়কচোন ইণ্টিও এইটো অট'নমাছ ষ্টেট ইছ্যুটো বিজেপিৰ ইছ্যু নহয় কংগ্ৰেছৰ নহয় APCLC ইছ্যু নহয় চবৰে ইছ্যু কমন চিম্পল বহুত লেভেল অফ আছাম এইটো বিচাৰিছোঁ তাৰপাছত আমি আজি এনেকুৱা সৃষ্টি যদি এনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল যদি হয় আমি সমস্ত লোকজাটো তাতে মানে ডিছইউনিটি আনে আমাৰ আৰু ইনকামিং ডেজ যাতে যেন মানুহ থাৰ্ড পাৰ্টিকেইটাই ইয়াত ইনভলভমেণ্ট হৈ যায় যে আমাৰ এইটো দুৰ্বল কৰাবলৈ বহুত চান্সেছ থাকে ইয়াত যাতে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এই দলক প্ৰস্তাৱ প্ৰাৰ্থী নাই যাতে যেন এইবিলাক নকৰিব আৰু আমাৰ লগত কিবা হয় আৰু আমি কৈছোঁ যে সেইটো না 144 চলি আছিল ডেলিগেট সেইটো কাৰণে এই মেমৰেণ্ডাম ছাবমিশ্যন দিনাখন মানে আমি যাম বুলি কৈছিলোঁ তাতে সেইদিনা পাৰ্মিশ্যন নাই বুলি কৈছে চিধা চিধি কিবা ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ এফেয়াৰ্ছ পৰা আহি পিনি আমাক মানে আপোনালোকে যাব নালাগে মানুহ আমি উঠাই দিম ছেক্ৰেটাৰী মানুহ আহিছে লগত গাটো আহিছে তাৰপিছত সিদিনাখন মানে ছাবমিট কৰিছে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা সেইদিনা মানে এই বনফু বুলি বড়োবিলাকৰ মানে এতিয়া ভাৱনা আছে পাছত এই MP নেকি চাংচুমা আহিছে পাছত আপোনালোককো কৰিছে আমাকো মানে বিনা পাৰ্মিশ্যনত কিবা ভাৱনা দিয়াৰ কাৰণে আমাকতো চব ধৰি লৈ গ'ল বুলি কৈছে দেখক এতিয়া কি উল্টা মানে কৰিব লাগে আমালোকক সুধি আছে কি অৰ্গেনাইজেশ্যন আহিছে আমাৰতো পাৰ্মিশ্যন পোৱা নাই বুলি কৈছে তো মই কৈছোঁ ছাৰ আপোনালোকেতো ইমান মানে নবডি ইজ এবভ দ্য ল'কো আমি কোনো ডাঙৰ নহয় যি আছে আইন মতেহে আমি চলিব লাগিব না সেইটো হিচাপে মানে আমি ভাৱনা দিয়াটো উইথ ডিউ পাৰ্মিশ্যন তাতে পৰা আমি পাৰ্মিশ্যন কৰি কিনে তাতে আমি ভাৱনা দিছোঁ ৱেৰাজ লাইক এই বড়ো ভাইবিলাক কি ভাৱনা আছিলে সিহঁতৰতো মানে বিনা পাৰ্মিশ্যন নাথাকাৰ কাৰণে সিহঁতক কৰিব দিয়া নাই তো এইটো মানে এণ্টি মানে ইলিগেলি কিবা কৰা কাৰণে সিহঁতক পুলিচবিলাকে ধৰি লৈ গ'ল তেনেকৈ উৎপাত হৈছে তেনেকুৱা বুলি কৈছে আৰু দেই MP চংচুমা বসুমতাৰী নিজে আমাক কৈছে সেইটো তেতিয়া মানে আমি ভাৰতৰ নাগৰিকে হয় ইণ্ডিয়ান আৰু আমি এজ ইণ্ডিয়ান আমি নিজৰ ৰাইটটো কনষ্টিটিউশ্যন ৰাইটটো আমি মানে কনষ্টিটিউশ্যন লিগেল মতে আমি ফাইট কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তাৰ লগত আমি আগ্ৰা প্ৰেছাৰ কাইজা সৃষ্টি নহয় আইন মতেহে আমি ডিমাণ্ডটো আমাৰ ডিমাণ্ডটো বাঢ় পাই সেইটো আমি মানে দাবী কৰাটো মানে যেন চৰকাৰৰ প্ৰতি সোনকালে দিয়ে সেইটো কাৰণে মই আজি সাংবাদিক বন্ধু ভাইবিলাকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে যেন মানে আপোনালোকেতো 4th পিলাৰ বুলি কয় না মিডিয়া 4th পিলাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যন ওলাই যাতে যেন আপোনালোকেও মানে সহায় কৰে সেইটো বস্তুটো অকল ইয়াত মানে কাৰ্বি আংলং আৰু যিমানটো জাতি জনজাতি ইয়াত খালি এতিয়া ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেলৰ কথা আপোনাৰ চবক আমি লৈ কিনে সেইটো কথাই আৰু প্ৰথমে আমাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ KSA প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰে আমাক কৈলে যে কি বাৰু আমি কথাটো মাতিব লগা হৈছে বুলি আজি সঁচাকৈ আমাৰ কাচাচুকমবিলাকক আমি ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰোঁ 36 ইয়াৰ্ছ ষ্ট্ৰাগল কৰিলে ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ যিটো নেকি আমাৰ ডিমাণ্ড আৰ্টিকুল 244A সেই ডিমাণ্ডটো ফুলফিল কৰিবলৈ কাৰণে সিহঁতে ইমান ষ্ট্ৰাগল কৰি আৰু এটা ইউনাইটলি আমি ফাইট কৰিম বুলি কৈ সিহঁতে আমাকো নিমন্ত্ৰণ দিলে খালি আমাক বুলি নহয় আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক মাতি লৈ গৈছে ইয়াত আমাৰ গোৰ্খা সমাজৰো আছিলে কিবাৰো আছিলে এনেকুৱা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ ইভেন আমি মেমৰেণ্ডামতো আমাৰ নিজৰ কমিটি হৈ আমি শ্ৰমিকত দিছিলোঁ
কিন্তু ঠিক সেই সময়ত আমাৰ আজি বহুত দুখ লাগিছে এটা ইমান জনা শুনা মানুহ পঢ়া লিখা থকা মানুহ তেওঁ যে সেইটো ষ্টেটমেণ্ট দিয়াটো এইটো আমি গুৰিণা দিছোঁ আমি তাক আমাৰ নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে যোৱা নাছিলোঁ আমি তাক গৈ পেলাই আমাৰ গাঁও সমাজে কিবা পাব কিবা এই গোৰ্খা সমাজে পাব সেইটো কাৰণে আমি যোৱা নাছিলোঁ আমি উঠাই কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কাৰণে আমি তাক গৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দিছিলোঁ তেখেতে এটা পঢ়া লিখা DC হৈ অহা মানুহ IAS ৰিটায়াৰ হোৱা মানুহ তেওঁ ইয়াৰ কৰি ভাল ভাল বুদ্ধি জ্ঞানো আমাৰ দিব লাগিছিলে হয় না নহয় তেওঁ এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ সভাপতি হৈ বহি আছে তো কি ইণ্টেনশ্যন লৈ গ'লে সেইটো কিন্তু আমি তাক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ ইহঁতৰ ডিমাণ্ডটোতো একে ইহঁতে কিয় কাৰণে ইহঁতৰ কি ডিমাণ্ডটো বেলেগ নেকি আৰ্টিকুল 244 অট'নমাছ ষ্টেটৰ বাহিৰৰ ডিমাণ্ড আছে নেকি ইহঁতৰ বা ইহঁতৰ ডিমাণ্ডটো খালি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বহৰ কাৰণে কাৰ্বিবিলাকৰ কাৰণেহে নেকি ইহঁতে কি ইউনাইটেড ইহঁতে ফাইট কৰিব নিবিচাৰে নেকি মই সেইটোৱে তাক প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰোঁ আপোনাৰ ষ্টেবিলিটিটো আপোনাৰ ষ্টেটটো ফাৰ্ষ্ট ক্লিয়াৰ কৰক আপুনিতো কৈ আছে 6 শিডিউল আজি 6 শিডিউল মানুহকে সি গালি দি আছে তেওঁ অলপ ওচৰত লাগা নাই নেকি আমি কি 6 শিডিউল নহয় নেকি কুকি মানুহ কুকি ভাইবিলাক 6 শিডিউল নহয় নেকি ৰেংমাবিলাক 6 শিডিউল নহয় নেকি আজি আমাৰ কাছাষ্টিকমৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ছাৰ কিমান কষ্ট কৰি বুঢ়া হৈ গ'ল এতিয়া 36 ইয়াৰ্ছ মানে ষ্ট্ৰাগল কৰিছে ইহঁতে যদি পলিটিকেল পাৰ্টিত আজি সোমাই গ'লেহেঁতেন আজি ইহঁতে CM হ'লে হয় MP হ'লে হয় কিন্তু ইহঁতে কি কৰিছে নিজৰ জাতিৰ কাৰণে ছেক্ৰিফাইচ কৰিছে আমি ইহঁতক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে আমি ইহঁতক ডিম'নেলাইজ কৰিব নালাগে ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে যিটো কি 50 স্মল ষ্টেট ক্ৰিয়েশ্যনৰ কথাটো কৈছে সেই কওঁতে আমি যদি সুযোগ সময়কৈ নলওঁ এই সুযোগ সময় গুচি যোৱাৰ পিছত যদি আমি কয় ইউনাইটেড আমি ফাইট কৰিব লাগে বুলি ক'লে গুচি যোৱাৰ পিছত আমি ফাইট কৰিও লাভ নাই দিছ ইজ আৱাৰ গোল্ডেন অপৰচুনিটি আমি যোৱা কথাবিলাক আমি পাহৰি এতিয়া লেট আছ ইউনাইটলি আমি ফাইট কৰিব লাগে ইউনাইটলি আমি কামবিলাক কৰি লৈ যাব লাগে সিহঁতে সেই কথাবোৰ ক'লেহে আমাৰ ভাল লাগিলেহেঁতেন আজি বিভিন্ন একদম ৰিম'ট এৰিয়াৰ মানুহবিলাক ওলাই আহিছে কিয় ওলাই আহিছে কাৰ কাৰণে ওলাই আহিছে নিজৰ জাতিৰ কাৰণে ওলাই আহিছে আৰ্টিকুল 244A অট'নমাছ ষ্টেট পালে মানে আমি বেলেগ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিচিনা আমি ডেভেলপমেণ্ট ওলাই আহিম বুলি ভাবি আহিছে সেইকাৰণে বহুত দুখৰ কথা যাতে যেন মই নামটো নকওঁ আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় FHLCৰ সভাপতি যোৱাকালিও সিহঁতৰ টকশ্বত কৈ হাঁহিছে সিহঁতে যিমানবোৰ আছিলে তাত 4জন নামটো নকওঁ মই হাঁহিছে সিহঁতে হাঁহি কৈছে ইহঁতে লেবাৰ কাম কৰিব গৈছে কিবা কৰিছে তাত এটা MP থাকি তাত এটা MP মাত মাতি থাকিলে নহয় এটা MP যদি মাত মাতি থাকাহেঁতেন আজি আমি মেঘালয় ষ্টেটটো কেনেকৈ পালে আজি আমি মিজোৰাম ষ্টেটটো কেনেকৈ পালে সেইটোতো সিহঁতেতো এজন মানুহৰ কাৰণেতো পোৱা নাই না গোটেই তাত থকা জাতি জনগোষ্ঠী মিলি ডিমাণ্ড কৰাৰ কাৰণেহে পাইছে আমি আজি যে আমাৰ MP আছে বুলি আমি যদি চুপচাপ থাকোঁ আমি কোনোবা দিব নেকি আমাক কেঁচুৱা এটা যেতিয়ালৈকে নাকাটে তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ মা গম নাপায় যে মোৰ ল'ৰা বা মোৰ ছোৱালীটো মানে ভাত খাবলৈ বিচাৰিছে তাক কিবা এটা আমি দিব লাগে আমিও MP ছাৰৰ লগত বা যিকোনো ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ লগত লাগিলে আগবাঢ়ি লৈ যাওক আমাক যে কথা আগবাঢ়ি লৈ যাওক আমি তাক ছাপোৰ্ট কৰিম আমি তাৰ পিছত থাকিম আমি তাক সহায় কৰিম কিন্তু যাতে যেন ভৱিষ্যতত এই কথাখন নকয় আৰু যিটো নেকি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যি 50 ষ্টেট ক্ৰিয়েশ্যনত তেখেতেও বা সিহঁতৰ পাৰ্টিও যে আগবাঢ়ি আহে আৰু লগত আমি সকলোৱে মিলিজুলি যেন আৰ্টিকুল 244 কাৰণে আমি ফাইট কৰিব পাৰোঁ মই ইমানে থেংক ইউ ধন্যবাদ Ini asal-asal siapa yang membuat itu kado betul ini lokal Seta 1967 lewat apa yang bukan pocket draft proses itu tiket bakal langsung delita dah kansar di kolong klaim lu dan jadi lojek yang baik kalau me pakai central government dan itu minister
ilitung karbiang mo mason son si ini ason nationalist do na pom lason amunit do o lasite ini pakai hexera do mabe lam ini pusta chini mabe si ini lagi bangkang netu bala mang nek tu jadi talam tici pakai si ini mobil itu makorti itu di masa lepas garut tetap pun hexera tu sila lason ke merakkan ini Benda jo lain lama to lu cari les tu langsung dalam tinggi punya bagai jadi tu prinsipal sidang kita teks aku masuk ini alang itu tu pur pure yang lo handbrake nang lo mah ini tu nggak mana ini tu mehejan bangkat punya itu karbian kongsi langsung namun yang kelanggar joksin jo mana 60 tanda ini tu kalau mau apa ini perang ini itu tak perlu lah karbi itu mereka kalau mereka ahok lah mereka political leader kita kecok itu Asia organization sempo intang pote election puro lasinir tu masalah itu bangsa itu pakai political party katakan political party pamante bangkudil ta jo bon peme itu dah lelang kan kahang orang ta hangun komat ni lah lo nil jo pakai political party kali dan tu harus hong bihar lo pur itu ketok top dak pasti long way lapan ni region dia pakai lah kata apa asal 1960 kan cuma asal ke tusa ke tusa political leader tusa ke mana ali kami karbi ke yang kacau lang karbi ham kacau lang pen jera ini pen ke hempe kahan lo lam ke me lam june di sore nak idun pen lam non mana BJP non 2024 aprang ili tungla suatu mana hempe kapalo ni apa nang syarat yang itu dia pasti dari julin dilo laben non aprang ili tungla suatu purpure kapalo ni apa arnam arni katu dia apa biara dapat ning si patu dia apa pini ason monon kia bangke mana press release dosen cepak yang set dia bang kepa dia apa arnam arno julin isi ni lam yang jelas Apang sinang itu media ajar kuat kanan yang dikatakan nisang sam kadang pajak pada. Dan sini ni ada press conference kedengaran alam tinggal punan lo. Be anang kok lo. Jadi itu ay pagwas ken दामला दिल्ली दाना दूजा काम ना पहले तुम एक अगस्त के लिए तुम्हारा दाना तो करनी मेरे तुम काटो बने 359 ना मुनो रागो शूटिंग शूटिंग दामला मेरे तुम कंसास दिखो बांके से रिश्तेदार बार कारसा बांक पूजा से कली दिमा हसो के दा दिमा सा स्टेट इंडिया ने तुम दो Karbiangan mentah di masa Union Karbiangan Sisi Komiti do Garo Union do Dasana tak Iwa Berbar do Agurkha Atunta do Jodasana tak kaprek atung silang si Tunta lo Lapen Amdep Kiti Nana Munit yang lo Tendam Cianda Kiti Nana Munit yang lo Kalau so ketam kewa tani tumirupen lo la kedam ke wanta la posila so kedam ke wanta cross patina di dunapor mile kumai kimpen Karbiangan Autonomous Council CM Dr. Tuliran Donghang la pen IM atung IM Sing Teron IM Umar Sing Tiso apen IM gene Rite Singhi akola ta IM gene ala Uping Maslai aku lapor PM dan mereka tahu kan, dari kawasan tahu. Lalu, lama tungka yang kita nangrap kunci udah Karbiangan, karena yang dengan MDC pada alam itu nang cerah pula lapor perasa MLA atau MP atau alam itu nang cerah pula di mana sebenarnya CM kebetulan berdosa, bahkan minister Nobita Gordosa alang itum sta pidi suri kamjana rabulo larpo si nili tumai pen alang ituman juru parang
Tapi otonomas secara kami klaim alam alaikum nana ikros tu nana cirat tu buat nikang sampai alam nikang sampai alam tu terlupa. Lah sini le tu tarian ni Agos Agostan ni tu ada dharma dulung lo. Ni jeng dharma kepangceng ni ampor dan pangceng lo pajulung ni ampor pajulung lo. Sahala soalnya mat Agostan ni mat Dili Sitiya lo lah ini samsat mahalongan 154 section 11 ala pasini le tum dharna da kidulong le tian baklu la penile tum dulong la lai ta do e permission e ta do ke milita general secretary ka sintimo garbi sa darbar presiden dimantro la penitra secretary mohon silong par alang di bangat alang itu bangat mencepat duk pik penajak si lele pun sunse tak aki semua bikin pen alo sopen lele pun pura dharma dongla puri dongla otonomas step alam step lapen aswat yang pendak karbiang lo media kapre gading klang lo jadi memorandum kita NPC ala polis kan kirong MP के आप प्राइम मिनिस्टर अंसित नहीं प्रधान प्लानों लासी लासा मेमोरेंडम की के MP लेगी पिगली ले तुम का दो चिलांग सी अतिमा 144 के दाम ले आप प्राइम मिनिस्टर होके सब होम मिनिस्टर होके सब लासी पुलिस आके थे बांग्ला इंचार्ज लो yang termotor इंचार्ज लो लासी लांग सी लिपाना पिना yang punya jamu le, lapor ni ada phone apa isya kopi ke sir mari si nantuan nampi poku. Apa hal aswat tempen alam ni phone amla la ke nantuan nampi lo la ke home minister lo ipidama alu lo la skill. La pala isi prime minister apa tak phone amlo hala prime minister dan phone amta la prime minister office asil. La posi la phone ta phele kumpali ulla la ke asam tina dharma bini dosita Nele to ene dansi prime minister of this ene dansi home minister of this di pidana la pasila norsang ki ini kita select kita kali nele to lage 144 to paka pasi nele to dam no telo dam ni telo la si police in charge ave ke kan pidang ko la dan MP aga forensic base sarle police apani pigali kalau soal polis incharge di kemana ke angsi kalau soal dia hoda MP dah bulan lepas itu dah yang kita nampak lana kontroversi lana cusah sarmar saja kap abe MP yang ini ke polis akan memorandum pinang ni palang yang cini pamelo pesika nilai cuma join nilai tu home minister prime minister kita boleh kita join si kalau dalam kita persalam kita pernah ajak dulu lama Lasila anak lama itu macam bom lain cita yang kam tahu. Lasila selama ini lama pulau milik kemana pulau jela jalan itu jadi kita lebar lu. Tahun itu lebar pulau. Engineer itu dah berkuat pulau. Engineer itu sudah main. Lasalama namle lo penana political party politician itu. Tanang itu mata noi. Isya building isya yang kita lo pulau takai pulau teh, engineer tanang lebar tanang, engineer atung deta tinguni, lebar atung deta tinguni, lasi engineer lebar atung cilang sila saya patang di, lasi tini bangai kudundo, saya karbiang lo Asia Dr. Pulirang Rohangsa, dia matung emisi atung, ba MLA MP atungan ke engineer lo. Lapen kancah sekom KSA Research Darbar Garu Indian ba DSU naik dengan lapen lebar lo. Lasina nala mangke isya yang pantang Japan engineer lapen lebar nangko. Ek rasana tak pini karya hempre ke bang ahem tu ba lebar lapen engineer bang nangko. Lasi engineer karya lo council atunga MLA lo MP lo nile tumang ke lebar lo. Latapra Aku otonomas step yang alam pen, otonomas step yang alam pen, yang tungke otonomas step yang lebar lo kusan itu ekor. Lam takali yang tungke otonomas step yang lebar kali, yang punya sweeper, si kewara tu yang tungke kusta, otonomas step yang lain si kewara itu luar ko, yang tadi mau etai.
Sita alam makan lain lo, je nam kan nam je tek bulan je ada rakam ni, nam je waktu nya cak ke tek tawi, nam pi kam ni ke dujoi ji, lo tek pi kam ni ta dujoi ji, aku amam je tu man tu ni ta dujoi ji, salah adha poka, la men hoy aku ngalu bisu lam ni ji, la posi la hello, second ni la pen. Non ele tum la nan nonan 37 years rani nikam tangkebra thopsi autonomous state yang alam men tum chini lo je state government atum ko an agency duma ko an ministry duma daksu la so posi non penana karbia to pam non chala sanata state government agency atum si hala tum paklenta leli kupe la so party kupe hala agency si karbiang bong patak lo karbi di masa pecibok lo karbi ya ron patulo karbi pen di masa ron dulu karbi pen kuci ron dulu kape garoni patuta hala hai pen ojo nake lasin non tanah patudunci inon mata la state government agency atum asam government agency atum karbi atum cipta atum non activity ate non autonomous state pelo ya tuan no nambong hala sokar bangsi ni karbiara dapat ye particular political party bantuke karbiano political party dan karbiake dan karbiang member dan lapen non karbian tribal dan non tribal dan ta nile ajuni pelo nang tuma state government agent curi ele tum kelong nang ja right do tu purpuria kai autonomous kelong nai hala ele tum kariaru belega itu autonomous state yang lai kopina kai pagir dana kopina daram pagir dana rupe ele tum chinang rap pet ele tum kan lemona lason chi sort sarang ne apalang le tum lason chi sort sarang ni nei non ele tum bili damlo memorandum piamu prime minister office home minister office ele tum claim pe ngote kaprek party atum prime minister long chitong tanoi prime minister long chinchamo home minister long chitong amoi home minister long chincham tanoi hala hello kinila anike ni tumana kumelo je nang tum plan pre ape nang tume nang tume office thondam ditu chitong tanko hala ole ni tumana sarchano sita komani jen chochat komani government jen ni chopela ni tumana sarchade ni nang tuma pa kana puke sita ni tum sam heklong piklo ni bagi la pasina ta autonomous state palong li japan lonta penana karya tundo penana political party penana politician asam government exec ke josi autonomous state palong lina kama prangana pemlo lonta pemlo lasi hinga lama ko pulan itu mana ko je dili ke nam lo ke leve dana ke dulo ke leve tau nam itu nam pulo dili particular party wan puke tala mangke lehlo jate dili long dharna ke potong ali rumah mate ha blog office video atino dharna ke potong anima SDO office atino dharna ke potong anima manante DC office atino dharna ke dosi Nili mata ramate yote bangka ke parti no autonomous state ni jangan tumbang ante hak dili le dharna bomo ala bang direct communist ne connection dolo direct communist office में वरना देखो central CID dolo state government CID ada dolo informal dolo ada clear था को लापे media का answer से clear था लोग बता dah sada को नीचे दिखते सिटा नेले तो मेमा ताते माके autonomous state पालन पुलोराते data itu block office SDO office DC office लगा data दो मिलो कंगन strike पूरी मिलो ला data provision kimelo data memorandum kimelo sita kala dak ke do mana hadak si melo dasi dili dang chat dili ben chat pahala lokal inje to amante actually bang autonomous state ni kang itu lo dapat autonomous state e get samune to tulo ni mata da kaina secondly ne tomana pula dili ke da mate hadak ke bojar puri ro e sing dam ro e butu chu tai dam ro ne tomana e koido इसिया दिन तक लोगों मुनी बहुत है मानी के कॉपी ने चुनाव लगता होता है मानी के ऐसा भी जूझ होता है ए मानी के कॉपी ने हिच्चो होता है हाला है पे नाना के चिपकता रे चिपकुता रे कॉपी लो ना है नीचे तारे
Noja kani je tara tu meno ma ke thek nai lo ma ke thek gala pa para pele akar dia ke thek lo ma la da so kar dia akar di tembo jom si rasam chidana alam chidana pulote ye kari di lo chidana I am ready to talk with them. I am ready to debate with them. Near the 36-year autonomous set yang lo chilang pen near the experience of who is who. Nang komang nit ma nang kosama ni nang chini pami. La so pasi sa ni che tarane. No na lama ke ni tum dili ka dam tam pikini chota sat sing ta ho sat pela andam ta marketing ta ho ku. Dipu tahun lo mata hak konani tentu akar dino bangta ko dipu tahun wang lo pula te kupini sa daga cuji. Kopini samba hormu ke nani. La tong talang litak ke wang ho ke dipu ke wang lagi ancuam cat or dinakat putang kupu lain. No dan litar lo pula te lang kini ja himado. Nang jong si se litar na kani je lang proses pula te non nang lipope muanis si nang lela kong si puji nang lipang kai daci nang litik selong dia itu anda bon beri lai kata. La sinone ni cuni ke otor master alam pen kardiara ka pancong thui riau. Cok lo aru chong thui nang lu. Nang lipe mani hang klemera lo. Koma muni na bang panis sare ke ametang ta apelo. Koma parti ma bang parti bang sare ke ada so parti ka umuti ke lo. Lahai ke kuat beca na ke ekdom mini example do la solama ke. Last na ese litar pulote isya hima do kipuji. Hala so hima ke cross lo hala so ne kilipo hala so parti kilir pulaba. Last ni li pudana lama ke lahai chi sara ne ni tum kan ma kan claim te nang le tumaru double kan claim lo. Hala lo te bangra na sutana mata ko. Ini ni li jomele lam ni je tame. Dos konta le lam ni je tame. Nangka dua tunggu. Dari biara da tunggu da anak ibu kali. Abang putih da anak itu apa kapasiti jo. Langsung menikah nija hok kalimat kalang mapala. Langsung lahai nija tar elote. Non itu man panak kang nek ba. Nang to mana nak kang nek rak kalang akar bidu. Kalau tu nija lang tamde press conference tamde panak kang nek lo halat cuma tata. Ino na tu bangi bang tongkot jongkok. Press conference do panai nek trapo nang to bande bang thong sidan ne bang jala kelakar bisinang to panak kang nek hawa tamak kata ini ne kwan ma langkan je kwan ma hok kwan ma chubai abang putih na moneta kamata kapasiti do ini ne jong sini je tar ni je pula da pulate pina poli kijut ini jong sini hok ala ni je pulate akimiala ni je pulate inor manilong nang gunwe da ta semua pipa juga ni long dan kuneti ini. Lasti, lakai lama minje tar ina ese litar pulo te. Aku la soalam litar la sonjong si. Kejok jalan cipuna muta. I am ready to talk or to debate to any person only on autonomous service. Not of others. La sobat susah minje tari. Lasan pinje ke heno aku lasan kanija tu malo autonomous state against party atuno autonomous state against litar lo la kaya tu malo mana asam ko be jalo la kaya tu malo autonomous state ani kan he atuno indirectly autonomous state apa lo la sobasi non 2020 kurang bom all India ta 15 state doko Simartot kalau bang itu maka nona sama lisane autonomous state kelang ja bataya misli glokar jalla kalau sabang mis bener nahi that I request jangan sir itulah nali hala state government agency ku la solam kene ye pon nali ma phan jong nami ku ni particular panjang ni not any party not any individual setane de to inaganya pan eklon not itu de Ini kan jadi hal 1986 kali ini tengok. Bakal aku ni cuma nampak tahapik setahal so pada tan itu proses dulu. Lapas ini karya atau karya ada tu autonomous dan ini hang di nok lote langsung atas agensi kau pantek kami nak halat tu akan lama nang itu manusia tengok. sir tante nali hala thelam ke jong dam dola je hentrek ahutur ku ke nali udam ke format masih Autonomous step ke hang program lo
jong se la so program eno chok chena pulu pulote hala tunge actually ke MT autonomous state approve kumane nanga jong dun bang dum asa nanga jong do na lama ke na na so na ta do te la pule he aku na na sana la pule na pele bar chala hai na ko lang ke nire tum 36 year autonomous state kya tum be bar log man aku ni ke sai mo ma party tumas yala tum si bari lo man kumar tum sina jong iglo si la do la tum do le senior party tum do le kala man pele la posila sala ma ni ma la jong se chidani depete pulote amrigi ko degi setan nang ho tu ko lo nang di tu ko lo busi gani je tara ra lo pulote mani si koji kar gya tumalam ke do kare kro te han ho ate apati pam do kar gya salam thi ma si lo la posila sa chong tu ne ni tu na ke phat tang lo ke phat pe ni tu ta un pi lo kala sa kiu na lo na mai tu rescue si kala chilo da chok acha da chok certain thing nang le tum विधि धरना के दौरान के कर्मियों अपन भाषा वो आराध फांसी आर्टिकल 244A पचुन जी मते autonomous state पलों के फांसी विधि धरना दौरान तंग के कर्मियों तो मस काउंसिल ला इलेक्टेड मेंबर्स तुम होला धरना ने के दौरान दे अपुथा केना आना रात तुम कनजे हो तो अभी होला कन्विंस सोला कैंसिल हो गया इसकी वाला बोलो आते कार्यालयों autonomous council है जी लगे बोथ सीएम ला हेड एनसीएल दा सीएम ला हेड कार्यालयों सीएम हेड एमपी बोथ काउंसिल ला हेड dan seodak dala nona PM da sudurong pagado lagi district council bang situ dulu lo MP le esko bot ka district pada dulu la so person ni bang la bola institution siko mane nang ko bole itu bulan ko institution la belang do ide tapi itu maga la so itu reflect ha bangke timinai ke various foundation various party ka tu beta only implementation of program से जो देखो जाए हालां लो बेस्ट या तो आगे लापे ने भी रिपोर्ट पास सुनी है कोनो तुम रिपोर्ट का तो जब मरे रियलिटी ले अप्लाई तो नहीं तुम तेरी चीज होंगे के होम डिसिप्लिन होम डिसिप्लिन चीज होंगे कोनो ना तुम होम डिसिप्लिन तो डिक्लेयर दिया जाओ उसका कार्य तो बांगना ले 1969 में लाभांश तो पूर्व created and implemented as well इतुम कार्य पूजा पर देखो ना तुम रियलिटी ना तुम सपोर्ट ना तुम मने रिपोर्ट पर इतुम डाक डी को सीआईडी बने तुम हो ना तुम कार्य लो मैसा रियलिटी मने ना तुम सपोर्ट पर ना तुम समझ के पोजीशन लो दिल्ली रोंग सुपी दला होम डिसिप्लिन के बैंक प्राइम मिनिस्टर ओके जो तुम पुलो नि तुम रियलिटी ला हम थोड़ा डॉक्टर ला डॉक्टर के बीच में जे बोलो गया तुम हक पर रियलिटी ला डॉक्टर पाती Kasi reporter dumanda mane reality la me tong ra han. Autonomous state ke hang banta kapre ka party ta hang. La so ke hang long la ni tu ke hang ko an ma kili. La pen anso se pale dilo pulote get rid of best news. Best will. Sama la ini kan switch jorte na short short to block me. What's the meaning? What is the meaning? Ya meaning. Karena itu apa tamu ni jawab halo. Ni tu aja ben autonomous jalan ni palang ali nanti. Itu silang rapet palang na. Palang claim rapet na. Udah political party tu deh political party pakai mul. Susah political tu deh pun macam itu tu makan na. Alam na. Kalau sana tak ciri sor baik bawa kan deh. Lagi thang tahu lo itu mana sor cakap nang tu me thang tak video je mat rapet ni. Bagaimana sor mungkin nak minta kami ciklem tu. Itu kan autonomous cara kami klaim pun, nang tu habis yang klaim itu. Kalau tu nang roji, itu nang roji nang karbiara nang roji, karbiara lo arah tribal non tribal kan nang roji. Yes, they are better. Sekarang tanpa bebas klaim lo kisah sarung kami. Autonomous state yang lo ke, autonomous state yang lebar sadari autonomous state ke hanga sweeper. Autonomous state ke hanga hikeben tan itu beri. Kalau bahari itu, sekarang sana ni. Oh, thank you. Lakukan hal ini. Order deh. Oh, ya,